Minoti kenoddangu ma an Allah mo kafidiɗo mum ala. Minoti kenoddangu ma an Allah mo yerujo mum ala. No yettoje ene maji ko awodani. No yettoje ene maji ko awodani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe ka hikkorɗon e aduna Allah on fof haray mo hewrike on min salmini on meɗen lando siɗo e jaam onon e ɓeygureji moɗon. Haray hiɗen inna wondema yo Allahu subhanahu wa ta'ala okkor en nafandu lewru suuma e ɗo. Yo Allah subhanahu wa ta'ala jaman en ko wonɗen e horude kon o yoɓa en joddi moƴƴi e ko wonɗen horude kon. Haray ko hewtini men ɗo musidɓe julɓe ko hollutugol on wondema haray ko ngal tumbodiral men mojobere meɗen wi'etede lawol kisal wattidi ɗon kadi e wi'eteɓen almuhsinun woni ko faala en hollutude o programme keso ɗettaɗo ɗo programme mo tawayno ko rowani o hanano ɗettede kono saabu nawnare nden sakki harunki laatade hande no weltina men muhsinun e lawol kisal hollutugol on fi o programme keso ɗettaɗo ɗo programme yowodirɗo e lewru suumay ko nuno woni on ɗon programme haray ko yewtidegol fi ko yowodiri e ceernoɓe men daraniɓe ka dina l'islamu ceernoɓe tedduɓe accutuɓe golleji mum fof darani ko wiyete l'islam o haray woɓɓe e maɓɓe hiɗen andi woɓɓe e maɓɓe en andaɓe haray noon oɗo programme ko fi wiƴƴitagol ɗaɓɓita ɓe ceernoɓe ɓe tawata hara communauté men on ma dental men ngal ma yimɓe men ɓe hara heewa nanugol fi maɓɓe kono hara hiɓe acci batteji hewɗi ko wiyete kon e kaɗo dina haray ko woni noon fandore nden ko fi en jento fi maɓɓe enen kadi jembintinen ɓe e golleji moƴƴi ɗi ɓe jokkunoɗin saabu hina janngugol fi maɓɓe tum woni fandore nden koyen andu fi maɓɓe anden ko ɓe daranino kon enen kadi daranoɗen sifa muɗum ha heewen welaye Allah on subhanahu wa ta'ala. Hande inchallahu haray no weltinami min Mouhammad Alpha hewtugol ka programme o mo mi sifi ɗo fi en yewtu ceernojo andaɗo lolluɗo ko wiyete kon hakkude janngoɓe ɓen kono o heewaka nanede fi muɗum ka nder société men ma ka nder dental men wiyeteɗo Ibnu Qudama al-Maqdisi haray inchallah enen en yewtay fi o ceernojo ɗon ko honɗum woni fi makko. Haray ko atti kon sifo ɗen ko honto ɓe jeeya e ko honto ɓe jibina e ko honno ɓe janggiri e ko honto ɓe wuuri e ko honno ɓe fe'iniri e batteji ɗi ɓe acci. Haray noon adomi janngude ɗum ɗo hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala no daali inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah inni men immintina e mayɓe ɓen si men gayni ɗum ɗon kañum kadi min winda golleji maɓɓe ɗin fof fewndo ɓe wuruno ko ɓe jokkuno min winda kadi batteji maɓɓe ɗi ɓe accuno ɗin haɗa ɓe ceernoɓe ɗo accuno batteji moƴƴi enen kadi Allah okku en doole accen batteji moƴƴi. Haray o ceernojo maketeɗo ɗo Ibnu Qudama al-Maqdisi ko ceernojo lolluɗo andaɗo hakkude jannguɓe ɓe e diina ɓe kono haray o heewaka andede hakkude dental men ngal ma société ji men ɗin ko saabu ɗum ɗon lawol kisal e muhsinun woni e wiƴƴitade fi andingol en yoga kadi e ceernoɓe andaɓe ka defte kono hara ɓe andaka ko wiyete kon ka société meɗen haray ko ɗum ɗo woni programme lewru suumaye ndu inchallah. Hara hiɗen fuɗɗo ko ceernoɓe maketeɓe Abou Mouhammad Abdoullahi Ahmad Mouhammad Ibnu Qudama Muhammadu Ibnu Qudama al-Maqdisi ko ɓe innanimo al-Maqdisi sabu haray ko Baytal Maqdis woni ka maɓɓe. Baytal Maqdis hiɗen andi no Baytal Maqdis hande ko e leydi Palestine woni haray nokkure ka ɓe jebina ɗon ka nokkure ka wiyete Nablus haray ko e leydi Palestine haray noon ko ɓe jibina ko e hitande inne 1147 innen wondema ɓe jibina 1147 woni ko ɓe jibina haray ɓe seeni ɗo woni ɓe jibinama ɓe jangi jungo ceernoɓe e nder leydi Palestine ndi ɓe iwi ɗon ɓe adi Damas ko inete to on hande Dimashqa ɓay ɓe seenike ɗon ɓe du'i kañum kadi e jungo ceernoɓe ɗon ɓen fuu ha woni ɓe watti jannude ɗon kañum kadi ɓe maketeɓe Ibnu Qudama al-Maqdisi ko ɗon ɓe hunji ko wiyete kon alqur'ana ado ɓe helli fede tay ɓe hunji alqur'ana ɓe hunji kadi deftere ko yinete kon al-Kharafi on tuma ɓe iwi ɗon kadi ɓe seeni Baghdad hiɗen andi wonde makko ɓiɗɗo kawu maɓɓe kadi woni ko windi de deftere wiyetede o Umdatul Ahkam
umdatu al ahkam kono en sifoto joni ɓeɗo ko defte honɗe woni ko ɓe windi haray ko ɓiɗɗo kaw maɓɓe woni o ɓe maketeɓe kadi Abdul Ghani al Maqdisi ɓe windan ɓe nde deftere nde jangete nde andude moƴƴa wiyetende umdatu al ahkam. haray wondema hakke makko ceernoɓe ɓen ɗaɓɓi gandal ceernoɓe ɓen inni wondema ɓe jangi jungo 50 e inne wondema e ɗiɗo ceernoɓe 50 e ɗiɗo woni ko ɓe duɗi jungo muɗum. hara hiɗen sifo seeɗa e yoga e ko wiyeten ko inne gurdam maɓɓe ɗan fi en andu wondema moƴƴere nden ɗan gurdam ɗan hiɓuɗen ko be wakkilo ɗen mahen hoore meɗen mahen ɓiɓɓe men ɓen jokken ko feewi kon sabu tarika on ko yewtata fi muɗum ko accuɓe goɗɗum ɓen woni ko tarika on yewtata fi muɗum. haray ɓe makateɓe ɗo Ibnu Qudama al Maqdisi ɓe waɗi Palestine ɓe wi ɗon ɓe ari Damas ɓe wi ɗon ɓe ari Baghdad ɓe ari Baghdad ɓe hiltiti kadi ko wiyete kon Damas haray ha ɓe woni imamul Hanabila. hiɗen andi madhabuji ɗin no jeeya e ko tiiɗini ma ko jogiti ma ko yanñi ma ko inne siiwi ngol lawol wiyetengol madhabul Hanabila haray hino jeeya e o ceernojo maketeɓe ɗo Ibnu Qudama al Maqdisi. haray sen feƴƴi ɗum noon sifo ɗen yoga kadi e ceernoɓe kummaluɓe sifiɓe fiɓe ceernoɓe ɓe wonɗen e sifade ɗo jentoɗe moƴƴa ko Ibnu Kathir. hiɗen andi hiɗen heewi janngude deftere no inne tafsir Ibnu Kathir o ceernojo wiyeteɗo ɗo Ibnu Kathir o sifi fi Ibnu Qudama al Maqdisi ɓe maki e yewtere maɓɓe wo hari Ibnu Qudama al Maqdisi fewdo ɓe wonuno Baghdad e fewdo ɓe wonuno Damas ko wiyeten kon hari hakkunde futuro e geeƴe fo ɓe salortono tampuɓe ɓen ɓe naɓa ɓe Jabalu Qasion. hiɗen andi e nder Damas haray ni wonɗo e yewtude ɗo on haray ko nokkure kam mi andi moƴƴa nokkure no wi'e Jabalu Qasion haray ashabul kahfi kadi ko ɗo wonno haray ngol suratu ngol jangeten ka Qur'an ashabul kahf natoynoɓe ka fammere ɓen haray ko e nden nokkure woni ko ɓe natuno haray ko ɗon ceernojo on wonuno kaynete Jabalu Qasion e nder leydi Damas ni ma e nder capital ka inne wondema Damas. ɓay woni Ibnu Kathir no sifanaden wondema hari si ɓe gayni julnude ɓe yaadayno e tampuɓe ɓen yeru e jamanu maɓɓe fi yo ɓe yaw ɓe hirtoka maɓɓe e hoore ngal teddungal e ngal gandal ngal ɓe jogii fof kono ɓe wikkanoki yimɓe tampuɓe ɓen hari kamɓe e tampuɓe ɓen ɓe sendoday arsikeji ko ɓe arsika kon. si ɗon feƴƴi haray Ibnul Jawzi kañum kadi sifani en fi kadi fayi homɓe ɓe sifani en fi ɓe maketeɓe Ibnu Qudama al Maqdisi ɓen noon kadi ɓe maki wondema hari ɓeɗo no andira ɓe natata e jumpugol e sifaji Allah ɗin kon woni ɗum ɗon hari ɓe natata e ɗaɓɓitugol si Allah inni wondema ko o nanowo ɓe innata beytum ɓe fama honno Allah nanirta si Allah inni ko hi'owo ɓe nangata e innugol kamɓe ɓe gollitira e gandal philosophie e fi famugol Allah ko honno wayiri hari ko ɓe jebbilaniɓe sariya on si woni tun Alquran on yewti hari hiɓe andira jebbilanagol ko wiyeten kon ɗin sariyaji. haray iɗen linta yoga e defte ɗe ɓe accani en ɗum ɗo fof ko honɗum wonɗen e sifanorade hande jamanu me en mo yewtuduɗa o innay tan ala joni noon ɓe gaynuɓe ɗo goɗɗum ko e 24 heures mo jogi ɗen on hande koye on kamɓe kadi ɓe gayni goɗɗum ina fi hari hiɓe jogi 25 heures ma ɓe jogi 26 heures ko 24 heures mo jogi ɗen on ko on ɓe jogi kono sa daari keyeji e haqqillaji e defte ko ɓe acci a taway wondona ɓe siforano perdingol tan maɓɓe ɓe siforano joɗagol ferdirani tan maɓɓe. jentoɗen ɗo haray defte yoga defte mi linta ɗo yoga defte ɗe ɓe windani en tawata ɗen defte hande no nafitorede siɗa faala yewtudude e maɓɓe hiɗa wawi ɗettude defte maɓɓe ɗe janga a anday ko mbo woni Ibnu Qudama al Maqdisi. haray hino jeeya deftere nde ɓe windi hinde wi'e al umda haray noon ko deftere andande moƴƴa noon sabu kala jangowo madhabul Hanabila on tigi jangay nde ɗo deftere wiyetende al umda haray ko ɓe maketeɓe Ibnu Qudama al Maqdisi woni ko windi nde deftere innetende al umda. hiɓe windi deftere ɗimbere noyne al kafi tammere nde noyne al mughni haray nde deftere innetende ɗo al mughni ko nde ɗo ɓe ɓuri honɗum lollirde ko nde ɗo ɓe ɓurira andede sabu nde ɗo no mari ko wiyete wa volume ji 50 nde deftere wiyetende ɗo al mughni kala ko wiyete ñawore ko hasi kon a taway e nde deftere fiqhare ɗo hara hiɓe andirano gandal fiqhu hiɓe andira gandal usul hiɓe andira gandal tafsir e ilmu al hadith ko ceernoɓe kummaluɓe molanaɓe hulaynoɓe Allah daraninoɓe diina ko ɗum waɗi hande hiɗen yewtude fi maɓɓe ɗo sabu ni daraniɗo ko moƴƴi fi mutata ɓe windi nde deftere maɓɓe innetende al mughni Ibnu Qudama al Maqdisi.
ɓe windi kadi deftere tambere noon al istibsar, ɓe windi deftere kadi noon al itiqad, ɓe windi deftere kadi noon at tawwabin, ɓe windi deftere kadi noon zammu ta'wil, ɓe windi deftere kadi noon al qadar, ɓe windi deftere noon lum'atul i'tiqad, ɓe windi deftere kadi no inne wondema rawdatu nadir, haray ko deftere kadi andande ɗon. ɓe windi kadi deftere noon fadailu sahaba, ɓe windi kadi deftere noon manasikul hajj, ɓe windi kadi defte buy ɗe ɗo ko yogaje ɗo tum mi linti. ɗum ɗo fof ko ɗum holli ko ceernoɓe darinoɓe walliti fi kaɗo dina. haray noon janguɓe ɓen ɓe wi'i haray ko e hitande wulure e temeɗɗiɗi e nogay e tati woni ko ɓe feƴƴini 1223. haray ko 1223 en sifinoke wondema ko 1147 woni ko ɓe jibina ɓe feƴƴini 1223. haray noon ko ceernoɓe kummaluɓe andaɓe ibnu qudama al maqdisi deftere fiqul hanabila no fanɗi nde jangata ronka tawde konngolli maɓɓe ɗin ton. haray ko ceernoɓe kadi daraninoɓe dina kan, ɓe darani ko ɗum waɗi hande hiɗen yewtude fi maɓɓe ɗo ibnu qudama al maqdisi. haray noon ko e nder suudu gandal ɓe wi, saabu en inni wonma ɓiɗɗo kawu maɓɓe on abdoul ghani al maqdisi ko ɓe mo windi nde deftere nde jangueten nde surtout no wona belgique ɗo yimɓeɓe no heewi nde jangude wiyetede omdatu al ahkam. haray musidɓe julɓe ko sifaniɗen fi ɓe ceernoɓe ɗo, haray noon ɓe feƴƴiniri gurda maɓɓe ɗan, ɓe feƴƴiniri ɓe heeɓi duuɓi 76 76 ans woni ko ɓe heeɓi. sa daari on 76 ans a daari defte ko ɓe acci kon, a taway wondema ko himɓe ɓe jaɓano perdinde tanji maɓɓe ɗin. ɗum ɗo fof ko holli ko wondema koyen darano ɗi sayiji meɗen, wurniten ɗi sayiji meɗen, saabu Allah subhanahu wa ta'ala landitoyten fi ɗi sayiji. Allah daali thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Allah landitoyta on fi ɗi nemaji ɗi tawatara o nemino hino jeeya noon e nemaji ɗin o tan mo jogiɗa. haray o tan mo jogiɗa ɗo hiɗen hani dogal ngol ko hitti, sabu hiɗen andi janguɓe ɓen hiɓe senditi piiji ɗin nayyi. no woodi ko hitti hawjiraka, no woodi ko hitti no hawjira, no woodi ko hitta hawjiraka, no woodi ko hitta no hawjira. wakkilo ɗen doganen ko hitti no hawjira ma hara no hitti hawjiraka. haray musidɓe julɓe ko andigol on fi ɓe ceernoɓe maketeɓe ɗo ibnu qudama al maqdisi, inde maɓɓe nden tigui ko mouhammad ibnu qudama al maqdisi. ko ɓe innira maqdisi saabu ko bayt al maqdis ma inne saare bayt al maqdis nden ko ɗon ɓe iwi. haray no saare kaɓe jibinaɗo on tigui ko Nablus e leydi Palestine. haray hiɗen tori jama on janggugol ɓeydugol yanñugol fi janggugol fi ɓe ɗo. haray no weltina en kadi ha wonande anduɓe tarika mawɓe men kañum kadi tawaynoɓe jaraninoɓen ha hewtuɗen ka wonɗen ɗo windangol en ɗin tarikaji ɗon. haray hino weltinami min kadi moƴƴa noon argol ɗo e yamirore muhsinun e lawol kisal woni ko hewtinimmi ɗo fiye waw udditirgol o suumaye ɗo e jantagol fiɓe ceernoɓe daraniɓe diina, wiɓe ceernoɓe daraniɓe ka diina ɗo ha hewtuɗen nafitorgol gande maɓɓe. hiɗen fuɗɗoro hande ɗo ɓe ceernoɓe maketeɓe ɗo ibnu qudama al maqdisi. haray ko ceernoɓe lolluɓe andade ni yewtike en ɗo yoga koɓe waɗayno dewe ɗen kan haalaka hari juulugol janga e ko nande ɗin ɗon piiji e jokkereji enɗan e windugol e kala kaɓe nanirno ceernojo no hikkori ɓe yahayno ɓe duɗo ndaren kamɓe voyage ji ɗi ɓe waɗi ɗin. ɓe iwi ko wiyete bayt al maqdis, ɓe seeni Damas, ɓe wiɗo ɓe Baghdad, ɓe wiɗon kañum kadi ɓe hoti ko wiyete inne wondema inne Palestine. ɗum ɗo fuu koye nder ɗum ɗo ɓe tindi fi nafitorgol wagutuji maɓɓe ɗi. haray musidɓe julɓe ko ɗum ɗo addunolam hollutugol ɗon hande fi o ɓe ceernoɓe makketeɗo ɗo mouhammad ibnu qudama al maqdisi. yo Allah yaafo ɓe yaafo mawɓe men ɓen fof e ceernoɓe men ɓen fof. darnana en kadi jonna en doole kañum kadi ñiiɓingol sifa ɗi programme ji ɗo, hokkora kañum kadi baraji ɓe addanɓe en ɗe haqqille ɗo sifagol yoga e ceernoɓe lolluɓe ka defte tawata hara en anda fi maɓɓe. en fuɗɗorike ibnu qudama al maqdisi rahimahullah. haray en jarni kadi muhsinun e lawol kisal daragol ha sifa ɗi programme ji ɗo ɗi ñiiɓa. haray ko min Mouhammad Alpha hewtuno ɗo. haray hiidi kadi e saheji aray ni. assalamu aleykum wa rahmatullah. mo kafidiɗo mum ala minotike noddanguma an Allah mo yerujo mum ala no yettoje e nemaji ko awodani, no yettoje e nemaji ko awodani, ko awodani gullamu mo kafidiɗo.